Wangalizi watukufu wahe zemba wa mbali na mbali za hatu mjonde bakti mridungwe haruma mpango wa hatu wale wunu zile randa zinu hizo les nyakati zinu rende na uparisa mzee le grand consultant ikawo gasina muda mshashibanu hende na urohabo fukate juula hendo lankuya hahe rimparisa usiku wa mwando haonesa zira aiza hahe oli honde hawa ivume yawo yenti oskwalonu rimparisa hamara ya vili karna ujwa humba nafasi jamuzi sambavi bangu za masuala ikawo zisiuha ne masuala yanu yakaumarusa hakuo wanati nandele suala linji yao harume mwana nyasi bajojeleke banu ha ya harumaze zembebe ya harume jannatul firdaus akbar ikawle suala linu li tutu wali nyese mvua harume enti shale jwanga liremao karutu inshallah hamba tena arjobili ya masuala ya saya hamado pande wa hel maarufu ikawo ngarambao infrastructure wiyo isaihisa wakomoru wa himi sezi twanga walindao ebale da holina ngalitoka utsamilwandi ngarjokomea waja uo pande wa he ebahazazi mhuwa dunia na bikere ikawesima ya hahe ikaizilwa emeli kaizilwa mwana mataki jaka ubahua banuruza mbao ngaronoe bahulwa gra consulta zila da huvinga zilonda huvi karnatso juwao sikwalwa unu jana mhuwa heda ula hakaya harumale le dahulaho wanabonge hahutubilia le taifa ikawe sharia de shamlazimisha haina mswamo hayahime ya hutubilia le taifa garjo komia mbabi bangu za mada haruma ya hutuba ya hahe yaifanya usuka jana harume pale jupeplo shabat na uleta makati mwana mataki garjo kaushia le grand consultant musebangu za masuala hasone le suala linji yao haruma mfarikiano ne dunia wahe mwana nyasi mgwajo ujele kahalala haruma zumba sema zambe vonande mwana nyasi akbari kawo hende na unakili ngasina muda mshashibanu haruma shesiwa shanzuani eba suala yinu mtukufu nono gojo zibilia namnaji le grand notable marhaba usikitisha halisi ndondondro harmali suala walele hayabu na lile suala la akbar Mzimgungu jojalia ike ubahanu ya liyonge rehman usikitisha halisi ika mdungu ono suala hama lila hundra akbar litimare harma nsihuzinji mifumili takriban wanduwada za zirora zumu yu hama kabasi nongo za jiri tena yode kawaida ya hoa komor ikawa jiri ndongo sinandongo nziro hama ndazila zifanone za akbar umnyanya wohambishiha hawinji harma mifumo mili he kawaida ya hoa komor lakini usikitifu nguo banu wanduika wodo wajirisa sheitendo ashila watsongeza umlao duniani wa akbar wa ngoma intushab ngoma intushab maskin haukango juondo ya ukaya ima hakim wa hensi inu wa ngoma intushab maana ima juge wa hensi ma procureur wa hensi ma chef de juridiction wa hensi wa ngoma intouchable wa udu wandu watsuparo ufungu wa uko na ujo ufungi umsiba wenda mno harmati eka ema juge nga una statut ya uka wowo kwa no paro jofungwa rika hunura ambaze institution judiciaire za hensi hatu kazi jatimu naam hauka karijaka na Conseil supérieur de la magistrature wandu wadamba yudemane mahakimu watsojo ufungwa yudemane mahakimu watsojo hukumlwa ndabo watsoe Conseil supérieur de la magistrature ema tapakalamu wa hensinu pia ema kadro wa hensinu pia ni mapolitiki wa hensinu pia wakaurongwa he namna yoka usikurjo kane Conseil supérieur de la magistrature abodu wakati umnyanya wa hema hakimu ujozia ya ukae hakimu ya titsoka heni ndongo yafanya yakikana mbaiziyo yaka ujufanya zianzao paske kana hukumu yodi namna hosta arabu wa hensinu matapakala mwana wa hensinu nema politiki wa hensinu wakaamba ka Mwenyezi Mungu naribe ikibala Mwenyezi Mungu yaribe mvuye daula yenu yende hata ikane Conseil supérieur de la magistrature Mwenyezi Mungu ajalia yaja yaumbiwa
ilifumbuilo ya jani kiwalo Rais Azali Kaye hanti. idi ya jahanti Conseil supérieur de la magistrature kerenge dahi kejakaya kaitsi rahana Azali ya janiyo Conseil supérieur de la magistrature ngebo iliyo ye faida hunda ohindi yebo iliyo engefanyao ne Conseil supérieur de la magistrature mwayo chef wahayo de rais wa daula et vice-président wahayo de ministre de la justice giona hata secrétaire général wa Conseil supérieur de la magistrature ça devient institution yo ya Conseil supérieur de la magistrature ikanti hamnyanya Ambongo photo yo photo ngyo mnyanya parce que rendu le mahaya et Conseil supérieur de la magistrature yantiwa hata na lelo kaitina hata dundi walishilia kwa jeshilia hata dundi kijamba nyansu hawiji tungua kabati mlia ishiliwa kabati hakimu parce que banaye hazi ya Conseil supérieur de la magistrature dukanti waangalie ye hakimu ujoka hende kinyume ne sharia wampare wa mhukumu mpareshi hakimu wonsi juba ni hukumu ezede gazijirisi wa harumensinu abaha no winji wa ezede gazijirisi wa abaha kasujirisi wa ne hakimu ndo ajirisi wa ezede gazantinu na msohenda mrohembaleze kamera zinu mwende hotel Zara ila ya madam Taki mparambani ya madam Taki na madam Zara mwende maoni etaka ya madam Zara pia ya rabonzi ya tola ya rabonzi video ngio yabo ritia ishara kati ya hizo shamba shari sisi wako muri kwa nao udo peu uonesi wao ya ukaya hakika kabati esharia gashirari wao na muoneza jiri hoso mo wajeni wa hensinu pia ze passport za hao neze bitu akaza hao ngizo mihono ni mama hakimu barara ya sharia hensinu pia kabati mru tsuona ukawe mahakimu limana de majuji tudo kama bano sisi gariri yao wamba sisi kariti harma outrage ngarambao haki riyambao yinu ngejoka ka ajala hatu niki ajala hatu sha sisi si hana mkono kwa mkono sina Rais Azali ya ukaya kabati nongozi jo ujiri monsi wanu ruchojo zambe kazi jirinro hauzijiri nayi ebonge kazi ejoka usongeza pa puentondo abibu ne puhe ndo upuha ije irami tena hada nile tena na mimi etondo abibu dikopo sha Rais Azali hari ni kaze fursa zonti pia za hamba ezikiriyo nezisokiri basi zinu za hema hakimu za tsongeza akbar ya lawa nyumba za ulimwenguni ema dhamana de mahakimu wadwandu walazimu watende wazingaro handani namnaje de procureur ya kaya harmasha isi wa shanzwani harma umkamatiwa wa akbar ni hakimu wa matafiti bi maana de juge d'instruction wandu wao wa ili kaula kimike banwa harma ngwe hawakazwa potori fume aljuruhu kiswasa wadwandu wa ili amzabondu wadwandu wa ili walazimu watende wa hukumwa karsujua ya wandobi ya wa akbar ndobi shaonfo wa akbar wamunga ujuao onfo wa akbar usababisha wanduda wao wa ili des juges d'instruction ya kale dossier inu ne procureur no wandu wa ili wa wana wanzwani no usiku bakwamanga bafungwa mzwani wo kama ngaba jiriyo tremblement de terre hama bane ye prison za Komoro zinuzi hansi wa wangazi jani wa mali isolat bar sambe kasurongo hakutuzi shala bar sambe babo yonzodi kama na mzwani hango nzafungwa juzi ndo sambi akafungwa shema leader politique wa nchi pia wafungwa na uangazi jana wa mali kwa sababu enke ngarambao ndo ngaliparao Rais Azali le président du Conseil supérieur de la magistrature ripare waziri wahe mahakama ikaw de vice-président wahe Conseil supérieur de la magistrature c'est inadmissible
hokaya hatana lelo akbar haziwa ye procureur ulo harmale swala nzwani atsongeza akbar ya hafa ne hakimu matafiti atsongeza akbar ya hafa ngwa agenda hao ngwa harmaze dhamana zangu zeshezulula zangu ngwa pesa ane dossier ila ya akbar ila itendeka ngazija la dossier kao ikaivewa harmai tribunal ya Moroni parquet ya Moroni ikainikiwa juge d'instruction wakati juge d'instruction yakanikiwa ndo yule procureur de la république lelo naam mtukufu juge Lamine ili aka juge d'instruction wakati huyo doyen des juges d'instruction basi dossier ni akbarinu ikaikao mihono ni ma Lamine hafanya ewe mru yadungana ne mru mshaha emru mshaja shitakiyo kemru mahe ambo mali we dossier badunga bo loi ya protéger la vie conjugale, la loi de la protection de la vie conjugale. Bimana kuna ujuha bwamedi baraka haubotaki ujoba rotation ndo amekaya walidi habo mzaza hedhabu yai ndo ashitake mwanao ahibie mndu mshao hedhabu mndu besha hahe mzata kuna mzatao ani mzatao mwenyunguzaya kana utwaendea hushtaki bo mwana hauhumhibia mapesa hawe mndu mshao kana ujua ya jua botasi yenda mingodi ashitake mndu mahe ukari hamuhibia mapesa yoke kiri. Donc yode yakaujana la loi de la protection de la vie conjugale. Yani endola wiyo ihifadhilwa ya ukakabati mzima nide mwana nide mzaze nide mrume nide mrumshe ya dojua ya shitaki mzima yao ya shitaki mwana ae ukamwibia hau ya shitaki mrumahe ukamwibia hashiringanya ukamzi yasibana. Donc hostarabu wahimanya nyasi ou le procureur de la république ilelo le juge Lamine abanga tsotsa wala garesheleza wala wambari ekaji nyama leo garesheleza wala wambao hari ekaji sisi hunu si hamba Lamine de kuju hunu sisi ngarambao kange mzima mengoni mema hakimu wako ujua sisi hamba hindi hachile dossier high class sans suite dossier ya akbar rejete non badunga bo la loi de la protection de la vie conjugale ani régime matrimonial huyo sharia hicho kasuruhusu mndu Lamine yadunga dossier amani wakati kauzi ndongoza lazima zireglewa na kabu ndio ile wane umjini wacha leo ya rendo affaire penali hatatio yatsongeza mzima harumwe couple ni ya roha nyumba za ulimwenguni yudemanani yo sherisha songeza namba ukaya ye procureur ulio harmale swala nzwani ikao ne hakimu matafiti ulio harmale swala nzwani wakane dossier inu wakawi hukumu wanwanika uladhimu ikewa hukumu wanwandu wafanya foti wanwandu wafanya shiana ukaundu warije dossier watuka uladhimu wai hukumu hata akbar katika uladhimu yanje prizo ashiriganya hukama sababu nafaka hene mrumsha hata sababu nafaka zahide ine mrumsha hae mrumsha haram ngufu mrumsha haram hambo portemone alizukaskiri wujinga yawe mahakimu wao ili ikabula himwalengwe sha ingwa jo language no azali hatso kansi bangutswa mbandabo oi ngamabioni hukaya izinji ya heza ngo zijiri ngo zijubana azali ngutswa mbandabo noandwa hahe amtomnikani mifano rantswa habaizo rantswa habe to mifano ngamjumnikani mifano mingi ndio mshwara unaelewa naam mifano mingi naam ya he namna azali yangu ndabo shadow soni banu harmaze question za hami okay na mrohoda ni mje ni mabie nukaya sisi karina uvana fasi ye procureur ulo harmale siwala nzwani ne hakimu wa matafiti et juge d'instruction ulo harmale le siwala nzwani waka en connivence wandu waoi wakaurenga akbar wamtie prison yende afie ho prison gazamba onro
kari jasami mimi sina shida nifanye ndongo amruna dunia sina shida nifanye ndongo shizo ndongo njo fanya lazima udenosi duka henu wakati njo uhunda swaba hangara ba ndongo za uswe mahakama wandu wanoa ili karna uwapa nafasi hakaba nandu watu waroha wanandu watu waroho ya roha harmaze nyumba za ndule mengu au karna uwapa nafasi shadan la ilaha illallah shadan na muhammad rasulullah gamparo shahada akan sinu ndio na mabandi menji shawa hanu rakansi hanu rikansi amakado ngari walindao mabandi wa hawao nam namboda limpi marhaba meji holiho de woni wabonesa holiho de dossier akbarika wo ndizwa hamba ngasina mifumo mili miraru banu henda mine dossier inuika hamba sha ngiyo hamaka hiti kartujua sabo huila mwambabi sha kabla re zone hambiao ka jau timis zone hamba bandu d'accord neza hamba so mtipia komanda mu bonti juban manda mu liyo har mem nanti wo hatu wo ramdar yawe uto subuti ambe zone hamba bandu sena wongam tore hauhara mka ujahandwa ume ka ujahawa na ume abantu ambao ndongo hakufuru shaba na ume washashi wanaume wankonze mbili washashi grand consultant otanganya les alhamandilo rifuchiwa ya ukaya Emilia Bekere ibuliwa atange sisa we mandini ya hayo zwanza urone sembavi ne nizo waziparisa vanhu vajiri dazila na mabiani juzi vanhu leo nsibuyane na mabiani ukabafanyisha revolution usonma ema kadru wana mashababi wanyumeni walioharmela douane nja mabiani si mabiani ukaya ye acte ya chef des opérations commerciales en la personne de Mahmoud kaudu vraiment na wa département ya commercial ya Moroni Port acte ya ukaya ya subuti ya zie dossier ya hele panganyile ku tajiri kuli lo harme bare lindi na bikere tambe kairiri régler les situations yaho amfikiri lilangio miongoni mwa revolution rifanyao ces derniers temps si wanawahi Afrika rahimarambao assez de jours au cowboy. La France nous a tués, c'est assez, arrête rambao ka zia ba ngariko zao kusome Faransa miongoni mwizo ngarambao shekindwa shahomzi bikere ka wamete harmonize règle za la rime sisi ngarto sawa d'accord wamzia effectivement siku 25 takriban mwezi wamzia yati dedouane sima sha finalement bikere hadi hata hailewa ni ma representant wa bikere walio hunu Moroni waelewa ya ukaya daula isa balihi isa ngiona wana wasoma wana wastarabu wanekao wajojo daili ya Komor wakati wa ladhimu sababisha emapamana wa hela douane wambakaya hodinguni mwiu marwamana wa hela douane ya ungo wazima ni waziri wa hemali bwana Ibrahim Mohamed Abdurazak wambaka non kujojo de douane yesima ya haho à 70 euros la tonne cha ye 15 euros ya puza sur la tonne ngoi hoti caution hata rifanyeze enquête za hatu zetabuliti za hatu remundo kanganya haki haunga sina haki haruma fasola ndauvi ya unje waruma yake tini ilwa komori waelewe yani ye la douane ye daula yamba ukaya ngo de douane parce que estima ya jaya bo ya bikere yo 19 800 et quelques tonnes. D'accord. Presque 20 000 tonnes. Parce que 19 885 et quelques. Nam. Hein, y a 20 000. À la fou, nguto wakubali ukangoto et ciment ha 68 euros la tonne. Yo ya liba. OK. Changu honti caution, y a 15 euros la tonne. Limana yabo et si enquête za hela douane gazende yao et kasi jasi hakikisha hein zi hakikisha yabonge wajo liba à 85 euros la tonne parce que wato wa 70 euros la tonne
wahanti 15 euros caution. Yabo tu fais 15 euros fois 12 885 tonnes. 1000 tonnes. Ujojue mapesa ikaunda wowo bikere wahanti caution. Donc pour montrer ya kaya edaula yani wana walio harmela douane lelo wasubutio wejempoze. Wasubutio wejempoze tena ngwahara yao magui. Kabatuka kabasi magui ho la douane. On ne peut pas, on contrôle tout la douane. On contrôle tout la douane. Mais toujours il y a des malfaiteurs. Wa échapper aux taxes douanières. Waluna akili na ustaarabu wa sahawa fente madouanier. Waudo wenji. Sha ekaramba ze kweli ze réformes zafanyishiha ce dernier temps. Harme mahashenda reluna yoyanu harme la douane ni Kamaldin Soif ya ziansi habo. Za dungwa ne makadre wa he ekomori lelo walio harme la douane. Nema anku yotizamba ka Kamal Soif. Kamaldin Soif ulamdia kaula dhimuke haini maha si wa Komori rilomfanyi la tatima rai jafa. Ewa. Kamaldin Soif ulamdia la dhimia dofanyi la tatima ni wa Komori. Ne daula ino enge inu daula ya kweli enge bano inu daula ya kweli kwamba unumnyanya inu daula ya zandrabu. Unashilio hakaka yiji wana waladhimu watukuziwa ikaina mastehe daula yu kaijana mastehe. Shenge inu daula ya hana mastehe yana reconnaissance iko reconnaisse ijo kaulazimu sisambando lero acte ya posewa ni Mahamudu vamana wahe departement ya commercial ya la douane kaulazimu kia dekorewa. Okay, ya undane na reconnaissance. Jizona ambao pando wa Kamaldin Soif banile lo chatonze daula ya hima Faransa tsuri tore abantu. No umoja wa Ulaya ni Union European wa tsuri tore abantu ikawa javoti. Ndabu yakai daula haba ijijenge hasara fazamali. Mwana Mohamed. Inu daula ya tsuka ya timu. Akai inu daula kaya woro avant 2016. Kabla ya 2016 daula yune wakati anzo ilibe mpaka ihunde edibijete ribonje mpaka wa halomhono hosoni mwazenzi nyanzani yo de Faransa ne ze organisation internationale ngeri libo ma fonctionnaire wa Komori ngeri libe ma fonctionnaire zo wa Komori wadiwaza ezo reformu za haja za nyumeni randi 2016 za tuanziani ni Kamaldin Soif ya jaya hifadhi ze mali za la douane ya tsongezeze reseti za la douane nomnyanya no wijina ze maguiza karma ila douane zabadiliha shudisha tsongeza lelo daula yamba yo independent rarenga ungwana wa kweli do ungwana wa mali wanchida za mali kana ujo habari renge ungwana na si katushinda ralibai ma fonctionnaire wa hatu ekangara nzori libe ma fonctionnaire mpakare ni rame bushini rime ne majirani ne no ne dunia geri jeri libe wa ma fonctionnaire wa hatu yabori renge independence. Donc indépendance ya kweli de indépendance financière rahaka ijati mumana rahaka tina bank centrale ya atu sha embabiyo ya salary Kamaldin Soif ijo kaulazimu ya do rehemlo akawodi ya jari towa harmo udu ya jari towa harmo uruma rakanu husuma edzima na shehani. Oui, Chihan qui était le ministre, effectivement, il faut donner à César ce qui revient à César. Et Wandouao Waili, bon, et ça, essayer kangara nzuri wavumbu Waili, gawajoka nusia hao, walovanu wana wakomori wajoha mabibi, wajoha mabulbulu. C'est pas la peine de wavumbu. Bon, on a rivumbu Kamali, mfano, Kamali bese, au moins, kabanau hafiju. Ngono sha bise kama de Karim Vumbua kabana uhafi okay sha rireti manyanasi sedali shehano banu yaliyo yake tranquille no wana wankuwa ya do fanywa na kuwa he ruliza le wana so jenda kuli wao na keradi parce que garanzao redele harma uso wa maraba meji holi ndabura komi ambavi le dimkuku la he bahri hatu inu nabike shaba hakarna ujoro haba no haboru liyo haruma su ala ureje yo haruma yanki banzo mali rireti el maarufu bai المعروف غير فكرو كان انفراستراكتور ويهيسا شاتابا هنا نسمو hangachwangwa maudu omusoba jasi hazi yabo ipweze toli omusoba jasi hazi yabo yangamize ila nyumba baba nu ndini wa Komori wajoka hishe l'hôpital inu itsamilo mimi nje jwanja mimi kadami azali nguni shilio kadami azali
ngu aminizo mimi nambao nguzidungo ka anazali ngu aminizo nambao ndajo tsaha ila pitale maarufu tsamilo hoi ami kala ami raita kaifanya wandu amubalala mafele waka yala mafele waka ikaw wenji harma wa Komori ukwanza mndu wambo kweli wa Komori watu yambo ndrabo so upeu wafanisha bala botaki wa heze nyumba zenda za barara zada ya ila pitali le churu la ila pitali ya wahiri le bweso la fanisha bala la heze nyumba zakaba zakohosoni mwe la pitali zenda za pula za tolo zenda hizo zenda za pula za tolo ika haki hotola au kaja kaki zika haki daula ijempoze wapwa nusu ito waze nusu wakauziona masulaha bao wandu wao waotsi wandu ndao ngaruju rikaya bwe harume waotsi wandu ndao wandu wakalaze nyumba hizo wandu wa parti jua wandu mamaskini waotsi mazarifu waotsi makabaila zenba hizo zitolo hashiringa nyao kamti yasibana zenba hizo bwangu harume rompwe ya ambassadeur ya handa volovolo bo usi hao ambassadeur ujeune la pitali bahize nyumba zakabo zitolo ya saya ulaya mndu wa parti jua ya saya mndu maskini siki ya saya mndu tisharifu ya saya mndu utibwana mkubwa rubahi zitolo sheza dunga abo zonsana zabaki wa makabaila zinbazaho kazo nanzazi zipula yabo arudinge johe ulawabo juise za barine bahari woju zenba de handani yo de handande ni ya bili ya mazarifu wa ahli jamali leli au kwa kudu kwa komelwa ule wao o yararu haudi makabaila wa hensi yani ni atanu matajiri zokazile kutopu amubanga bobanguzi warange harume ubanguzi warange adibeshe ti ubanguzi warange sheyongi onesa okay serikali kaitsina wanaume usubuti wa oze wa remo muno bola tabutu wa beti haki zemvuza azali nezifikira za azali ya zirabala hata sababu ya japange le bawaje malila ila pitali elmawu jumba zima ikawa harme bahari lihindi kabati jumba la zihiro banalila harma wo tukufu azali yarini kao azali ya hansi za tarini njema bana halafu ngamtedo njuzi serana amtedo njire melefumu ndeme azali lefumu ibana azalare nde akutsusikinia zemvuza hao akutsusikinia ze investissement za hensi inu hobulia mnyanya hamadaula zenu bazila zedeza kenti bala zimenye le turulila nge katsinda webo azali ngenyi wana nge mwana aefatu nuru elfatu ekaba hengwa mbwandrabo jamze wa hai ala kuli hali nuru elfatu ukatsimdwa mbwandrabo nuru elfatu ukatsimdwa ushangaziwa na mwana mtutu mjuzi yaunda bahati ya somandro yaunda bahati ya soma ya somesiwa haruma nafasi yala wa haruma nsiku ya kistaarabu ya jaurumo lelo yani kwa se pouvoirizon tipia etsimbwa ushangaziwa ensi imenyewa le turulila ala kuli hali zengibazila zonsano tsukai daula kwa tato shida wahunda arudi mahalani wenda wawashia wandu wala no rajwa kaya hakika ensi ifanya ndongo azali hafanya ndongo wandu wajempozeo bala wala wandu wanzuare jezi azali dingoni wala wandu ikakwa twanza azali etare ya ejevumbula wandu wao wasarbi yao zeni basila tipulwa wala wandu ikangwa nzawe etare ya azali ije kena mabala parce que la bala ku parce que zemali daula wa investi bala keja kaula rimu zeni basila zikebala ekakulinga sina daula heni mjeni ujoja boti juba nokutojoliteshia iwangalia investissement ila ni architecture ila mutujoliteshia bekana wandu wanu yani mabibi yani makababa yani mabibi yani makababa safi yani ngamanzo ni mwana senuka ya mimi
pour la première fois en 2016 azali ya ruma ovana na sa rendez-vous ni denaoni azali hata sababu lile swala lini pour la première fois en 2016 hata 2024 wala ngambwa riba la sila ula azali ya shughuli yangu tsilo za yikoni nda hubi hole da lilona adakila zinji hana uzwangu wandu zangu ikoni harmensi denti mana ilansi ikoni harmensi ikoni dalibile jando lilo ikoni lilona dagila na joo zinji njumale daulangu njamba de inya ko fait la différence si de inya zema dubu jando juu hangu do hatu lilo dalibile da holo ikoni riparonda wa mfaume rende la makarana andorlo zemzima ije mimi no sija kauroha konsulta wa kamili nirohene nasa he azalia sasa ndizandramba ukana bale ada yaho ila kausedilwa nimbani nindo yeri paro saidi wanindo de manano anzo yeri paro saidi wanindo ebane hangu de sija kausaidi lo se esa ho wajomba hangu ne maziko wangu otipia na himana waloza wechide mwana mswangu taki sidi mwana mswangu wa mutu ndazibi za jofanyisha wandu zangu watinami raidi zangu hamangati jabo ntijubanu inu maishirina mitano za jofanyisha wandu zangu watinami butaki hakika widi mwana mswangu wa mu dazi yani yabo c'est-à-dire quand on mnyanya eshanto wane de naone azali de aferi ya hela pitali el marufi c'est ndetsima bien c'est 80 samba nsi tayari wala nsirabi eho chibuche habanga midawe shabansambi wa ukaya harizono ngo izo zifanyishi hazeni ba izo zipulwa abunge confirmo kabano abo mkonfirme oni ya ukabano azali ezinji bano mutsunambwa ndabo izo nanzola medo kanagwa confirme ya ukane ya opoza azali alona ile unge harimo serikali yae winji hao ya ukamtsunambwa ekani kamtsona d'accord kamtsina matso bubame d'accord hayo mfaume ujwangwa ndabo zinjini wandwaye faume ujwangwa ndo ezenongoza hutuba ya kauya baba la pia uskwajana bwana kana bala ngo utafisiri namnaje mimi ezinji azali hafanya azalafanya ezinji ngajafanya ezinji mnyanya ezinji azali hafanya ezinji mnyanya no mnyanya uwo woti wae waho wanzo hahe ndo mabazendrabu wamandisha discours ile wendo mabazendrabu azali hafanya tena hafanya ikade bila ya azali ya ranzi 2016 ya tanalelo ekaitilo wizani na yebila ya ranzi le 6 juillet 75 hata le 26 mai 2016 amhambiokeya azali piku ya ranzi le 6 juillet 1975 hata 2016 ewa azali piku kalizo azali afanya ranzi 2016 hata la lelo yontimhara tseneni mrujo kahanza nganyo siku na mjojua mjemnizise yebila ya azali ni mwelesheni nyonzima hanzima zanongo azali afanya lekantsuma bia ni aferi ya hesa la kanti wiyo l'équipe ya taifa mpira mdu ranzi wiyo bila ya azali muza afumbwaja na investissement efanya haruma hindi asa twabaka ye ekomori le ngwe vumbulwao lelo haruma le bangwe la mpira wa mdu c'est grâce ya azali plus de 13 milliards investisseurs c'est grâce ya azali ebano nwakanda hubine ntinu wa mahala ntinu yakaya no manu ntile ilio lelo osomo mpira wa mdu burabila lami ebane ntini kanda hubi 2016 usema bare ya ntinu burabila lami ngasinda byaba ebane ntini kanda hubi husuo mwenje wa ntinu burabila lami karihimila Mwenyezi Mungu yalibaye mwana woi Salahuddin muumini
nga ukinyume no amboka henda range konteriza wijaja kazo wako muri ngwara pa mapesa nga ukinyume no wao ze konteri zilando biasi commande zilatiza swala hudini endo yas commande Junaidi zilazi commande wane ziabira yabo shabana ibano nyinka mtusono rambwa nyinyi ukayanga po evolution ile shirika lelo lihunguma na mstaarabu amini fugu le shirika ngali panungapo problem za mwenje wakomori washemeza ukangwara dokanga problem za mwenje shangwa shemeza ya ukana e kontori ya nyumeni irumilwawe makati ya mwiso yanu ngerava wa wakomori shabandu ya hazo 95% zirekebeshewa mateknisie wa dubu sur le terrain bandu ya hazo zirekebeshewa okay waka problem hai reconnaisse ye wai swala hueni ndongo zijiri harmale shirika la soneleki ngujuzo wa komori zanongozo ntipia katim komori mnafiki wa usula barabo na shukuri ya Mwenyezi Mungu rambie serikali waunge mkono wana walona nia ya insafi armeti yinu ili Mwenyezi Mungu yabariki yeti rombe Mwenyezi Mungu ye central solaire yenjezi wao harma ye central ya washili Mwenyezi Mungu yajalie zenongo hizo zitimu bado julawa harma zetamburulo nizo zinu Mwenyezi Mungu yarive swalahu Mwenyezi Mungu yamnikewo mnono wahe yake jadidi yake nasiha zefikira zahe zengeze no wana nyamana zila zifanisha usoneleki zila katufanishani swalahu hayeche swalahu bala fikra njema shage lazima bake accompagnement ya hema kadron sipia hata watiti ya lazima wasaidie le shirika ili la harmatabu afikiri kayo de namna lazima rudombe. D'accord. Maraba meji holi komea shabanu ya madda ihusu yedu ediskura muweda ula yongar jo hibirli harma pande zinji shahautimizi mnasuala mtiti liriba mpango manaza dakika zihisa infrastructure kumengoneza infrastructure za privatizewa de aeroport no hata habaho wa komori alo bahato misorono juzi mwapi handro abahuandro wana wa komori ndo anzo wadunga Ethiopia Airline wajajuha wana wao wajihundu walembela stop wa jamoroni shesha tongeza shirika hamadalila lafanya hizo na wakana mrungo no hama kabati utundi na serikali warengele shirika lila walinika wandu wali yani eba hotimizi swala ya transport ngojo inika daraja hindima yao mengone masuala kama huwa daula hauna saukana ngwayo chantier ngamina harara tena ngamina harara uhusu ye chantier ne le shirika la terminal holding la bangali jao lijeli renge aeroport la sababisha wanazijana majana matano zaidi watolo hazini wenda sao ngamina harara ni projet ila chawa ngonelewa kaila projet mengolemeze projet za kaulathimi kerizione ranzidaba haikeze hazi ngazifanyishi hao kazi tufanyishi kabati alama ione sauka ngabo hazi joka ufanyishi litwara muongilo yabo ilo libakishwa ni mhu wa serikali ndio elfatihu dia lathibu ya jabe mwe husoniyo lakini karna ujua tena harma projet za timizi ntano zaka ankuru zaka ulindiwa zembili zihundi hiyo kaya zifashili kazi tuona le jua rike karizamba ezendraro zifanyishi hao rike karizamba haukarika naye projet ya he gymnasi yundwao harma umji wa Msucha rikana umji wa Matembezi undwao harma umji wa handawandawa ya manzaza mbwani na manzaza jumbe hata naba Muhammad Ismaila Njomba msujwa banukeche ne barina majiyo shadan la ilaha illallah shadan Muhammad rasulullah amtuka yeye ya lazima yajeleza engio dababi akaketsona rahan suona zanongo sedetsono terasma yafanyishi habala ikawa hata zemali zarumishi habo yodo sendo achina ikawa à la prochaine ngarjo ujajeli developer rionese le kafa la jiri harame terasma uyo ya he handa wandawa shawa jawu rikana projet ya bili ya he ikorish yorjari wono hazige panchi yao rikana projet yani na de projet ya he Golden Tulip Hotel Isandra yunga panchi yao ngenda ini ya elma ngenda inu ya aeroport yabo yodebani nakanja nambi na sisodamba zembi bahi na rwanda zembi nezenjema ichijokama abantu ngasina shiyengo shahatu ne serikali irumao ngonelewa hao nge bwazalia lo mwanzani wangu ya usadia buntabe zembi zilo harmonies ya iba ye mwanzani wangu hao ya wentika inaenda ya wentika inaenda
nge Salahuddin Mumin yalo mwanzano wangu yabo nitsambeze mbizi iliyo harma de shirika la sonele hapo namna yantika inaenda mjomba wangu Muhammad Ismaila fundi rarumisha abantu wazima rafanya hazibani wazima rasomesa abantu wazima mjomba lelo wahebambao wakada yede mjomba ulo hapa wahebambao yabo ize kwa maana yanikiwa nsoda sanibulie yale seja wao nsabe ukasa nokatshwenda ndo wao bahari ya mjomba hao haya yotile namna ntijo henda butaki hai yotile namna ntijo henda njahara ya Muhammad Ismaila sile zuku wangu mjomba wangu fundi ni mstehio mwana mbambao shahani kwa dhamana za dhamana hizo ngamzidute hai habi ya bugarmana D'accord. ya bukarsumana shanga mdute neze dhamana ya nikiwazo amanzo zenongo zendero ngebe aeroport riuna ukanga bondrabo risambe habo bafati hude mwana wa Azali bafati hude de jeje au risambe ngardutewo iprojeini ya aeroport risambe jabojo kauchongeza fanya hasi hindi ikakachongeza fanya hasi basi dasi sisi matangazo ebanuri hude yabo fatoho Kambaze kweli. Alihambia kaya gasi wahara ne projet ya aeroport yabo la rengantsio bili mfumo fanyazi hata ujuesha chongeza nunu hamba ukasa nunga gasi wahara badio de namna nsiyo kwela sio henda matangazo ndio yakobadili matangazo ndio yakuja na development watangazaji kangwari yao hamba zesibuzi ya hezi kilio zesibuzi za hezi chohenda yode namna eti ko badili hashenti ke badili wani madoktori na maprofesori wa hali wa universite enti yo badiliwa no watangazaji wa ko badili nti c'est la presse qui fait la pression c'est la presse qui fait la pression si matangazo ya uda wangu si matangazo ya mrudu hima isafi wangu matangazo ya hambai zisohenda zamba hamastehi haitike zambao haulapiza ababa ngamba ngomondongo za kulishangula nguo zambo hamadharau na boneo ya boka inaukiri unolewanga mtangazaji kado kana kufuru mtangazaji kado safi wangu mtangazaji yuko buhari hambeze ndao nezichohenda. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraba Menji, le grand consultant.